أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sikurian o kia bantugan tanu ko bantugan o kadnan tanu Rabbul Alamin. Gusto kaya salawati tanu si iku Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayay niya mababaloy bandingan tanu sagyang kaya mapunto kauras na giyang kuto 13 araba insyirahu sadril muslim. Aya maanaw to sa basamranaw tanu na giyang kuto so kapkaliwan nagi ko puso o muslim. Giyang kaya bandingan na isa asabab kaya pikiratan ron na kagya giyang kai mipapantag rakatan o kapapantagan rakatan iman tua masa masay ni umani isa na maka tetalugdam pamikiran yan sabab sa giyang kai kisa samblay agyang kai panyakit pembetulan sa COVID-19 na kailangan tano so mga bulong-bulungan makapupuon si isagyang kai mga dauan o agama tano agama Islam. Isaw nagyang kai kapkaliwan nagi ko puso o Muslim. Ikadua masa kalulumbukan tano imanto nagyang kai kaya pakataling umarakatan wagyang kaya bulan Ramadan isa mambuka pagilayan o Allah subhanahu wa ta'ala ko antun unun imam bebetado puso pitang kisaan rakatan kaliliwanagan so puso tano sabab sagyang kaya pakataling umarakatan wagyang kaya bulan Ramadan antawa aya mapapadalam ko mga puso o pitang kisaan rakatan na datar o di kama mayo ko anak sabab sa giyang ko to kapaka petelugudam tano sa kaor nago kawaw si eko di tano masa di tano katigr. Suwallah kadnan tano Rabbul Alamin na isa aki aluyanian si isa giyang kanan kapkaliwan nagi si eko puso nagyang ko to mi alwi si sa suratul Baqarah ayatan ay ka magato sa 25. Bitaru Allah faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Nasadin sa tao kabaya Allah kang guna na uwan yanon na paliwanagan Allah so puso iyan si iko mga dauan isaw na mga paliwat o Islam. Ay maanan yan na giyang kai kalulumbo kita no sa giyang kai masa akapakatitalugdam pamikiran o pitang gisaan na amay kugiai na miya ka uyata si ko mga puso tano sa kaliwan na gira katano ko mga dauan Islam na pekawaw man sa turuan si ko miya maratiya turuan si ko mga Muslim turuan si ko mga orep no Allah papalad niran maliwanag sanang amaliwanag so pagkaulaw layran marata mapiyay kalulumbukan niran na papalad niran sa tangan wallah nagusiiran ipangingin sukor si eko ayamanan yan nakadnan tanwa Rabbul Alamin. Amay kugyang ko to kapakasasagad tano sa kalulumbuki tano sa giyang kaiyamanan yan na isa mala aawida akal maanagyang kai piyakalakalakapan niya kita pembetuan sa coronavirus na miya baluyai ini pagumarg o turuan wallah miya baluyai ini pagumarg o tadan si iku wallah miya baluya sabab ini pakalao simba miya baluya sabab ini pakanayo o di tanu kapag ikhlas kung mga panunuatan tano si iku wallah na miya tanto mataan agyang kai COVID na ayamal awit-witian na limo nagugugaw nagurila si isagyang kay mga ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam nagu amay kugyang kai kasasagad rakatan wagyang kai at yuba wallah
na kiasa nanganun sa mga poso tanu batabulabo kaagi mini talinguma tanunian si isagiang kaya masa Abu Barakatan ulan Abu Barakatan na miya ka laon agiang koto di tanu kasesa kuya iko mga panduan wala minsan pan ka di tanu mapaparo na gumasosurot na kaya pede sandawan o agama tanu agama Islam agiang koto igira amiya ka talinguma so yamaanan yan na pekapulang apa nyakita na ayapan du anu Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na terentano sawalay teregetano ko mga turugan tanu na pekaitoon tanu sudi ka timu-timu taman si ko mga ka ayamanan niya nakambara jama na minirakes penanggilaan tanu kenapa tanu isa para agiang koto akasembayang way na penanggilaan tanu na sukap tugalin o panyakit penugalin gitu sabab ininggulalan o mga mga ulama tanu sa dunia sudun sa mga mufti si isagiang kaya mga ingda mga Muslim countries mga Muslim apuging dan mga Muslim na ini fatairan sa miya pakaidan so kasuspended ketarag sa pasimbu sa dayon sa kaad nagiang kaya panyakit si isang koto akan berajama usuka kasimbayang sa jamaat na kialiwanagan san so mga puso tanu na mataan agina na pedanan sa turuan nagupedanan sa mini talinguma wait amapia agiang kai ayama niya na misa sambulay amasa ami matitalugdam na gumiyawida akal ulang-ulangwan o mga manusia padtanurun ang mga Muslim miya sabutanan si isagiang kotua kater wallah faman yurid ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam san sa tao kabaya wallah akang guna na uwan yanun na peliwanagan wallahu ta'ala so puso iyan si iku mangan dakwan o Islam na pedesan dakwan o agama tanu mala na sudun sunabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agiang kaya petaru na al-hajr as-sahhi mana agiang kai home quarantine so ka pagi istidi o pitanggisaan si iku mga turuganiran sa taman saka adenagiang kaya pepenugalin ang mga panyakit kasanggila sa ubebed makala agiang koto ayamanan yan na mapiakawanwan panyakit. Miya kay salungan na ini isa o Aisha radhiyallahu anha si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumipantag sa agiang kaya panyakit pekapulang udina panyakit manibelak apedun agiang kaya na coronavirus gitu so ayaki alun yan sa hadis na isaw nanguta alwaba ikadua nanguta at-taun. Ini isa o Rasulullah Aisha radhiyallahu anha si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam so makapantag si isagiang kaya taon na aya Peter o Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigiya na innahu adabun yab'athuhu Allahu liman yasha. Mata na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam agiyang kanan taon maana panyakit apakapulang udina panyakit manibelak panyakit nana siksaanan o Allah pesuguan yan si ko tao kabayayan pesuguan yan si ko pagtaw kabayayan kasiksaan yang kiran wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin nagubialui sakanian wallah alimu si iko miamaratya yuti ini sumpatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amayat tigian ka sadna tigian sa tao sakanyan mataling umas kanyan o taon na tumarag si ikudar pa iyan o di na ingedian isaun na walay niyan isaun na turugan niyan na rakes pepantang sasabar niyan kakagiyagyuto na paparatian niyan pada sa kahanda wallah pada sa ukuranon wallahu ta'ala kaya pakataling umaw nagyang kaya taon rakes sa sakanyan na tuntutian si iko balas wallahu ta'ala sa kapapantangan niya nun wa huwa ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu sakanyan nakatawan yan amataan ada ami sugatun inuntabu so ini surat wallah ama pembagian yan na surat wallahu ta'ala bagian yan so datar o balas o miya syahid miya sabutro na amay ko kasanangan tano so mga ginawa tano sa giyang kai amita talamba panyakit nagu amay ko makalaang ko tuwa koneksyon tano si ikwala
mga tadem-tadem tanu si ikwallah, kapanan alamat tanu si ikwallah, kasesabar tanu si ikwallah, na bapia panda tanu masabir, masyahid sa temuan na miyang bagian tanu den soya maanan yan na kala ibalas agi ang kutua kasyahid. Sumpah tagi ang kutua ayat, ang kutua kataru wallah, ang kutua kialun yan nun sa faman yasrah, faman yurid ay yudillahu yaj'al, faman yurid ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqa. Sumambusu tau akabayan wallah akan kan tudegan yanon nam beluin wallahu taala soposoyan amagageta. Beluin wallahu taala soposoyan atungan ede nama simpet akipapan tagnian ko mangan dakwan u Islam. Tungan ede nama simpet akipapan tagnian ko ukuran api akim bagian wallah na dinian sesuatu na ginawa niyan si sagiang kotua yang maanan yan na masa apaki lulumbukan wallahu ta'ala ang kiyang kotua na sabab sa di masusuata na giutud ni karinasan dedegan wallahu ta'ala kadhalika yaj'alullahu rizza 'ala alladhina la yu'minun mautud manati wallahu ta'ala kisenggain wallahu ta'ala ko marsika betad ko sirano to mga tao ada pamaratya ya sabab ro na miya sabutan usagiang kana nakatiru wallah na liwanagan tano sa mga puso tano sa di tano king gulalanan nagusuka kapetunay tano ko mga paliugat o kadnan tano Rabbul Alamin nagusu di tano king gulalanan ko mga dawan o Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapia antun amasa na emanan yan na dumada iton so betad o muslim giutoy sabab apu penalamatan tanu sukadnan tanu Rabbul Alamin kasih itanu nian ini pada si sagiang kai mga umat khaira ummah pad kung mga umat permirwa umat itataya kupiran so betadu kawiyagiran si ikukadnan tanu asakanian imak mama apaar kulang wantaman pengenin tanu si ikwallah amia kakuat tanu sama puntu katuma si sagiang kai amia pamagusay tanu nagu miaka beger so koneksyon tano si ikwallah sa kinipan tagan tano si isagiang kaiya isa at iyo ba api akang kulalan wallah aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.